Hola gente, hoy le haremos una crítica destructiva a Starfruit 100% real no fake. Primero, sus vídeos son una... Detengan esto. Yo nunca le haría algo así a mi amigo, el otro es falso. We're on our way to Grampy's, always such good company. It's the only place to be. Over at Grampy's house. Da-dee-da-dee, it never is too late. Da-dee-da-dee, he will always wait. And when everybody's resting, he's... Ahora sí ya valió Cheto Scooby. Tienes 5 segundos de ventaja. Corre perro, corre. We're on our way to Grampy's, always such good company. It's the only place to be. Over at Grampy's house. 2 horas más tarde. Ya me cansé. Pues yo no estoy cansado.